Ki khubor ka Batesi TV. Pindon kam daga Mahindra Power Roll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiat neshai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kustang Johnny nang room, but ada nong lakai, but sementara kini ki sports, combat sports, kumka MMA, kickboxing, Muay Thai, but ka boxing tu kumjo. Hot mesra long nang yakna, ngide ki kena ki ba eat football, mana bom eat football baru. Pertai higa football te wat ngaruh kumjo te hadin ya bana ba dan kata ka selection po sai ban jet ikini kena ban saang tu tengawan daga jing thumo ban yo ban sha select ha ka football ma kum football la hadai ngapoi hang tu ngai ino kata ya kini kena ki ba ya praktis ka boxing ki ba kurang ni penting bank te ngasu su kuat nak kumno su kuat try te kalong no tenang tu ka sedang no ka journey jong aku mu boxer pat kata ro ga dei ga jingli jumpi ba hadin nga perkhat hi ba haka football ngamda ngamde tau scorer ngade bitang tau defender te pin pe ka football but bun hi ba itu kini ki scorer yo defender ne midfielder bun bagimda itu than dengan perhat ngadon box hingga poin nak boxing di sa itu gibre mah saya satep but ada mentaro kayak kumjo hi boxer masa kadang kan iga state championship hadin nak tu ngasapoi saka national di hadin bangi poi kini ki coaching camps ki badan sabar di sedang yo jiktif show ya kena ke boxing kamut senang boxing dong pin sotui bang ba dia tangka jingi kura bet hot kede jingi kura handai hang tu kadang lang ke teknik ke strategi kini ki endurance stamina ke badan kam ban dan lang tu dah te kumno ba pin praktis ban nangai kita ro kaper amadong sumare na syukura kada kidon lagi jong ki strategi ben training ben praktis te kadang poi sabar te kalong kadang pro syuk kata gajing tip semangane boxing tu kan bat ngasuka pen pau ya gajing songo iba isaya karma pelang ibala pen ki imbe yang asaisin kumu nolak kai pat hadin ketuga jing sange no jonga ka bam jing sange ka bam lalat mensua kidon kipor ba ngasit lit coaching ilade sabar ku sa Bangalore Delhi Mumbai berkene ka Maharashtra Batai bilong kani ka format to ngidon borok sini handai ya to ka teknik ni ka idea ka kham bun sethi number ba kini ki equipments kini ki tiar ila kai te long kila long advance ba kila download kita ki jindon kam ki ba udon ka boy khuna ban la kai kan ku player ne fighter plus kani ka rukumbam di kena kathia keras nata ada kini ki kuno sumar kamat lede lengba kini ki masius suaka fight bat hadin ro yang mentah ada kala improve sibun nomor ba kumo ki porongi musangi sania terlibat ya coach ni abad yang ba batai mu handai kena mentah ngai ba kila long advance long kilayo jingtip kila anang berbuat jingtip bro te coach sementara long unong yarap tang unong yarap te ukna hi ulala ban
ban manage dela diru. Itu bi ba ngapoi biang sakani kumbang oi pi bande lang ba iba saya. But kadon ketu gajing bisini kandiat kan ba kini gila tengaru ngala. Te hak tu jing sengo jonga halade ma. But ngaswa batai ba gajing bisini kadon arjan. Kawai ga negatif, kawai ga positif. Ka negatif kolong ba pi haba pi bisini kamut pi pendau no uru pi ne pi penduk na. Ada ka positif kolong ba lada utai ula ngaru ngala. Te haba pilih kami kata ka competition but pi pen kre bahasyu ilade te utai wer pen kre bahasyu ilade te ngi akiu ke ngi improve. Te ka boxing ka David tangga kura bet long technical lane brutal ma. Ada hak MMA ngam batai pi ka download ka kura ka kenjat ka thap ro kadan ka lempat ro kadan ka ksi ro kadan te kalong ba phedap training ba yakini man kasi kolong balik school ba bun ki subjects pimla ben simtang si subject phedap ben scam ga jumut jepurkhan but phedap ben care nakini gijing pen thame phi kan namar bunsin hi kindan ki ba ong ba yale chani le chata tang sipang ajaka sannet arkanta lakut tu tegane ka training ro kadon kamba dak hapor ta namar ba pidong pin training anytime to kendet ka sai mele ada ka to ka proper training kadon kamba step mensengi bat janmet kenang ba kamet jumpiru kan ada ka to ban pinla ban perform rupat kan Batin light nak injury suruh nomor ba penculik lembu ka light ka doksa ka light ka siing pang sengkai pang rendang pang topeng kaladu ka puar ladih hitang ban recover ladih tu. Masih itu biba lada subuk dadai bangam dai unong ilaka try ngaru ngadai weu balalangkar bhagata. Namar ngotai pi shwa kino ki fights long phedap ban training bha ban ras bha bat kabam ro phim long bam lembu le na katu kadau ba ukna ba ilaka hi khamtam bade long discipline bet khamtam shwa ka fight kum khana ba puli shwa ka exam kap song khop puli khop pisang sini style bil akalat no pidu mak seledihi te ka fight tu kalau gumju hi te ka sulong physical no kan ka combat sports jungi sunghun dok banga ka bajab ka de ka ba ngajab hapo Nepal bat hapo Indonesia ha ka ba long ngakampoi perhat kan bangan job nomor ba katrin juga long kala kham duna no khandian amar bahabbe shani sharum ham amenta ya kaporta batofes de napo Nepal ubaktang Iman King te tah sudun bok kumno rangaru nga la ban knockout na yo haka second round pat namar ba haka first round ngadang up bat andang pithu kumno uleka te haka to gajing up juga ngat arbu laibu ngalaking khli ngadang mut nga lakut mah te don bok ngala ban control ta second round pat ngala adapt ikut ga move jungu tengah counter attack na teka kut no kan naga knockout pat te ko abani ongi kini gi nongele ka roba waju ko ale manager nele coach nele fighter ha kaju kapor penhap ban ya bit chilin tiswa sangap iki manager sangap iki coach da ka akor buram pen sapoi sekalian ti te hadin bangala ajun poi sekini gi international ha ka boxing kan te ngangat no kene ka
accident te yang lah ban ras no nomor gede accident ro ka ba lalong meja te saisen ngan sim kerteng iba azaya belapan ki embenga hau snap marjar khat wai pat kumu fighter pat amsu kumu boxer kumu complete fighter ke nomor MMA tolong nado khli do kejat ma gajing ya khun te khule sibun saisen iba azaya Yes, up. Hai. Hai, layang. Ai bai. Layang bai. Tiga tahu hi banga benar no bang mensong thai no nomor nang sakot saka si spa sin ka jinga khun jonga but ngan si tu pi ba hakini ki jinga khun combat sports ki don ki jimun saw ki ba pin hab ban simpor ban pen kia ila dia ban sumar ila dia om ban su shong su yu pi hab don ka treatment ro ti saka we ga daw long ba bun sin hi ba bai la kai kum ni poi jangai na ying na sem na ki khun ka don ta ka jing so khan diat plus lar ngam ba ila dia tengah so la dei ka por ban song thai bat ka don ji thu ban penya ka ta ka jing la kai ji ka ban a ji kai ba ka dum ko tang hanga mo ngan yo ban sam lam khan diat kan bangala ti itahi jing plan junga bat ngakarman ba ngan la ban le kum ta but banam persosi ini nero wat haying ne wat i khna ke bela ka ne wat ya ga jalla hi bara koi kan upanan junga ban kendu udai na po Uttarakhand but udai national champion la khasan sen ti but ngin ya khon nang te ha makosiang to galarti complex to how confident are you? ngamla bodong 100% tamato 99%. Ban miss tu tengah try tu ka por pa penbenakan ya ka jing job barai ka ktima ti toh lese ngasuk thai makana ro ngandon hiang tu haring la ni hakej tang ma ku trainer la ni ku coach pat la ni ku referee ni ujat churu la dang la sok thai no ngam kwa ba ka cukut no takum tu ko bendan benta bet ya kani ga benta yela ka ni ga jing ya khun ma na namta ga ri ba jat berru banya mi khamat sabar ki jallaro ban pen itu ya ka jallala di kebat khamta me ga jat berru jong la diru kuble fi bara kuma fitep kandan ga jing ya khun la fa trek jonga jong daran ba jong angtang ru kumju ngikerman ba pen ya poi ba bagin yo ga jing kersan ga ba khamta mi la di ka ba khaddu bat ngan song thai no bat ngan wan ai ki gloves la di bat swa kata aku akan job bat ngatip la fia pilot in job bat From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.